pentik na utrom dak baong haka jing betong baklem sange kisipai baislur lanai kenangelet thma baislur jongi layon pelimno yau Abu Khadija uenu het no yalam jong sengneno ISIS tom tang nesngap yakne khobor rengkon Presiden jongri Amerika Donald Trump ulapan benah kesngi sajan kamun menta kesngi bau tei uhe jong kenhun leno ISIS ubrepet yakari Irak bagari Syria nalor sa wepan udikot jong tei kenhun bomla benito ula syak peniap akajing kendra kabron keti ke Amerika lanai kesipai jongri Amerika bat kesipai jongri Iran hawasim hagaransan sosial media jong u kabakerteng ketrut sosial Utrom mulong bu tenu lam petri jong ISIS apo Iran ulasya penyam labe yau klem sange daging thma beslur jongi laban rap lanai pentik na susu utrom mulong susu ba menta kesngi la penyap yo lam petwir jong ISIS apo Iran labe yau klem sange daging thma beslur jongi lapen kutno ya kajing im kepenjar jongu ringkat bat wepat udekot jong ketik sang leno ISIS Hakajing trelang bak surkar Irak bak surkar Than jong Kurdis kajing suk lingba kajing klan ong utrom hak X Muhammad Shah Al Sudani menteri rang badu jong kari Iran ula penmi ru hak X halor kajing yap jong Abu Khadija bat uwe bat udikhan ubadai ban kenya u kum uwe nagileno kipsir kai tam po Iran bat po pertai berkawai ni ai kublai Iran pajba jong kari Iran badia barok kiri giba i jing suk halor kena jing job ko pokungsan hakal yang kajing nyata laban rap susu utei Prime Minister jong kari Iran kam suah ubanai Oktober jong unusnam arjar pesau sipai jong Iran kila penyap ya ki nyungut kinongelam jong kenhun ISIS kentup ya balakot kumulat jong ke Iran nagabentak ISIS hakati por ubakerteng Jasim Abu Abdel Gadar Abu Khadija ungelam jong sengleno ISIS po Irak po Syria udai na pedeng kileno ke peniap beriu bontam kibatreka po Irak bar keleng ke pertai bar udai ru baban ya kerdan ke paunam hagar kom sensar jong ISIS bar lasim ru yu khamen swa kum unlekai ubala ban yo ya kerdan kum ungelam jong ISIS ha pertai berkoi kepala tip kum kalip bar kajing yo peniap no yo kadai kajing dunong kabakrau ya keseng leno ISIS bat kawan raru ijing kabakrau ya kikam jam jongga ISIS ha kadai Than bat ya kani khubor la pentik na penskam dau presiden jongri Amerika Donald Trump ya ketika kajing syak peniap jong uteu he ngelam jong ISIS kabadai po Iran bat po Syria da kajing trei lanai kajing don mentalang sipai jongri Amerika bat sipai jongri Iran bat halor kena kebentan nagaliang keseng leno ISIS ladap da kajing bitar ba kajing subenyau ya kajing duno ya uteu he nongelam neneng ap yu per khubor keban mi na kajing sak peniap yu uteu he nongelam yu ISIS hato ka ISIS kar pen phai klan pen phai kliang ne em ya spai Irak bat spai jongri Amerika ke bron ha ketika Than neneng ap yu per khubor subscribe ya kana channel bai phla bani anor blot ki pat ki video khublai sibun